Tromir thlani somni pathum inrin ni kan lo thleng ve le ta ngai thatu le thlir tu te chi bai kan han buk le chewa hei tun lai chu Middle East Gulf bial buaina khovelin kan ngai ven tlang ania khovel economy a ngong lian tak anei do wang hian ngai ven lo thei lo din huna kan ding ani ber mai kan ngai ven lo thei lo ani kan fai rel bel thleng phak buaina ani ve tlat maya chu wangin enge thleng ta zel ti te kan han ngai chang tlang chu ani a keni pon hai kan han ti chuak tam ta viau mai kan ti chuak tamol mol maya poni sen buaina hi engtika nge top don ti hi hriat lova an la kal chho zel maya buaina lian jok po ma chon thut thei han ni reng mai indona lian jok ma chon turin anin buat sei ti te kan puan to kha iran lampo anin buat sei na sa viau maya drone war takin an siam chuak mekania drone hi iran lam hian an champion pui ti in soila kan soi sual tu kom love Russia nena tam tham taka supply tham kha an siam chuak ani Russia hin amang tangkai sa hit type drone ang chi te Ukraine be na mang na san angyang maya Ukraine lam lain drone tam tak mangin tuna counter operation an han kalpui ve boka Russia ram ril zoka be putlak na tharlam tak tak an la kalpui kha ni zan lam athil thleng te po khalian tham kop mai hei hi atul tak le kan man tak le kan la puang tura ngai la chu tiang vel chu ani khovel mi pui ngai ven buaina rambial buaina Middle East an buai me uchuanin keiniang Mizoram atangpon kan tuar lo tima ila kan torna chin chu hei tuna oil man sang te po Gulf buaina ina angong mek hi ani a bulten nan Gulf buaina hian kan han lut le photanga tuna hian Iran malak na Iran ina achan let na US rot na hi engtin nge Iran hian achan let don ti khovelin an ngai chang US in langai chang mekania achan let dana zira indo chuaka chuak lo theidin huna an ding mek o hei news lian tak tak mainstream media te pon an puang na sakhop maya chu chu indona lian jok ma chon thei turin US in bot sei chung chang te hi ani US prepare for new military strike against Iran ti te an thu pui an ron manga Iran laka bai pui thlang na thar kal pui turin US in bot sei ti na ani mai ome chung te chu ania Israel lam la an la buai Israel le Lebanon Hezbollah te anin do anin be a chol hlei thei lo ani ber mai tuna hian ni somli panga atana in ka hai thuthlung an nei meka ni somli panga atan anin beina anin dona top chan leilok turin thuthlung siam puyan nia amma ero chu in ka hai hian ati hai tak tak lo chu ani ber hi ral thua mala chol lo ral thua min beina hala thleng renga Israel sipai te hian Lebanon chimlama an la lu chila chutiang chuanin sipai singtel Israel hian Lebanon chimlama atir lu ta omhunan khuara Lebanon Hezbollah te hian Lebanon chimlama Israel sipai in kulte in khuarte laka hian drone beina akal puina saviau maya rocket te pon kap luta hei kan puang nual to a Hezbollah in a drone an mang AFP an tia hei kan puang tanual maya Hezbollah in a drone an man thin hi FPV an ti first person view drone an tiang kha ania hei a chang chuan Israel hian ka thlak hlei thei lo an nei nual mai Israel drone ka thlak na le ti jam na khol hian na a tholo chang a tanual mai chu wang chuanin Israel sipai engemaza thi le hliam anom pha ta ni kha hemi an security pop thom phui tur hian Israel lam chuan thei to pan chua Hezbollah drone te engwanga titla thei lo nge kap hlei thei lo nge an ni chungchang te po kan puan thin kha Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuanin hei ma kan la a ama ero chu hun kan lama mo ani kan ti thei don ani hati Hezbollah drone dolet na tan chuan Israel hian suicide drone tam zok tir an tum thu kar ma sa khan an puang to a hei hi ke ni channel atangpon kan ron ti chua to kha o kan soilai mekin han pon chun jom lo lo ila Israel hian ni zan lam khan Lebanon lama Hezbollah laka bai pui thlang na lian takina kalpuya nimin tlai le ni zan lam thleng khan ania heta hianin mi som an thi ni in Lebanon media te chuan an tar langa Syria ramri nei Lebanon chimlam khuwa ate Hezbollah munma nia Israel in apuana ate Israeli fighter jet te chuan be pui thlak na han kalpui khwal le ta pot mai ania Hezbollah munma tam tak ti chiatani Lebanese media ten an report dan chuan Israeli strike hi helai tlangram khuwa
Nabi Israel sa hian voi nga la ya thleng nia soya nia chu chu Brital khua Khodai Fem outskirts of Brital anti na mun outskirts of Britain mun hania Brital Khodai Fem athleng ani chu ni zan lama thil thleng kha ania Israel am hian an be na saviau nia soi ania April ni som pasaria Israel Lebanon in ka hai nuwa ni zan lama Israeli fighter jet chet na helai Brital Khodai Fem Tlangram khua anti Nabi Israel sa Israel chet na hi ala lian thamber nia soi ani tin Lebanon khopui pakhat Lebanon chimlam khopui tairea Israel chuanin bom chak tak athak ni a soyani ani zanlam khan puak ring tak mai hriatani a chu Israel fighter jet atanga be na ngei ni a soyani a building engemaw zat a chiani in Hezbollah trantu media te chuan an tar lang pokari Lebanese Civil Defense Team te chuan Municipal Police ten mipui an thiar chuaka mipui inson chuak turan pui ni in an puanga hei amma a Israelin mipui te an mun ma chua san tura warning alo pek to wang ani Israel hian an beina mun tura mipui cheng te tin a thian du lo viau ni hian alanga amma in bepuan thlak ma dar karemo ani khatang po ni se mipui te in ral ring turle anom na mun atanga metar sangkhat metar zanga ti te bepuan thlak ma hian mipui te in son chuak turin an lo ti tlang pui thin ani kha chungani wang chuan mipui civil poisoi lo te nunna chan po atlan hiam viau ni apuan ani bokani Israel military chuan in evacuation order Arabic tong in lo ti chuak to a chumi atana an sipai Arabic tong athu pong tu avichai ardi chuan in Israel sipai te chuan Hezbollah nor na an chun jom zel do na Hezbollah mun ma target an laron chu Hezbollah mun ma Hezbollah target te an bei chun jom zel do na wangin chulai mun mi pui cheng te lo in son chuak ro ti in avichai ardi hian thu chu alo siam to ani burj rahal an tia hi Lebanon chimlam khopa khatania heta tang hian mi pui tam tak an in son chuak boka an in son chu anu ni zanlam khan Israeli fighter jet te chuan an ron rut kolta heta hian Hezbollah mun engemaw zat achia latest strike a hian bepui thlangna tharlam bera hianin Israel le Hezbollah te hianin beiton na chan ton na in chan let ton na lian takin an kalpui Syria ramre nailama te po beina boruak tang tak a ompokani US meu po abeidong ve leklek ta ni hian langa Israel le Lebanon in ka hai chungchang a hian hei atrantir khan ni sari atan in ka hai khan puang anu ani somatan US lam khan an po sei sak le a tuna ni somni panga atan ani le mekani amma ero chu kha kan han puan zo ta gang khanin in ka hayan na yeti lo chuanin an hai tak tak lo ti hi an che dan kan puan atang khana chiang mai ome ral thuam hmanga in beiton an cholsan chuan chi lo chuan enge in ka hai nei nom zia nei ti chu US Congress member then khatte ngai dan ani to bokani Republican Congress woman pakhat Rashida chuan exaron posa tuna hian mi sangthum zet an thitani in ka hai an nei mek ti top lo tur hianin vote thlak adu thu asoya chutiang te chu an nita ania angai dan hi dik ve tho mai in ka hayan nei pui te a omzia chuang lo Hezbollah Israelin beina abang chuang lo ani o media thren khatin an tarlan dan le hai India lam News Times of India ponaron tar langa Trump wait fresh Iran strike as emergency diplomacy intensified in Iran intensifies in Tehran tite ani US President Donald Trump hianin tuna hian Iran ang ngak meka Iranina US rutna achan le danan ngai chang mekani chuti chung chuan bepui thlangna lian tak kalpui turin US po en buat sei ni in alanga chumilam chu media lentina an puan tam pakhat ari tuna negotiation nei tura anhan in dorton vel meka hianin india grem theina chan si asang lo hle ti chu an mudan ani a kan puan to kang khanin asang lo reng tak boka achan chu nimin pia mai khan Iran Supreme Leader khan enrich uranium a nuclear siamna atana man ropoi mo ber khan Iran a chua san don lo khoya ma thon chu ani don lo ti khana puanga omje bera chuan US rotna nol ti na tlukani enge nol ti na engwangin nge omje bera chuan US rotna nol ti na tlukani enge achan kan ti chuan US hian Iran in nuclear al thuama nei lo hi athu pui ber le tuna indona te po an kalpui chan ni hian langa
tuna Iran nena inrem na atan le indona ti top tura US na rotna asiama po Iran hian nuclear al thuama nei theidon lo anei turan ni lovatin chumita na man ropoimo enrich uranium te po Iran hian ati che turani ati chelawani chuan Iran pon lama athon bo turani thon chuak turani US ange po la kani mai theiti te US rotna khania marochu Iran hotupa beran supreme leader chuan kan enrich uranium te hi khoya amma an chuak don lovani kan thon chuak don lovani ati burmai ani kha chuwangin inrem na tur kong hi azim maya anin rem thei kherangem mitamzo khen chuan inrem thei ani an ring lowani White House meeting poimo tak Vice President J.D. Vance te Defense Secretary Pete Hegseth te CIA Director John Ratcliffe te White House Chief of Staff Susie Wells tele midang poimo te Donald Trump tenen meeting poimo tak khun khan takan naya heta hianin tuna inbiak na han kalpui mek chungchang telen inbiak na hlo chamin indona kalpui ngai le ta se ti te chutiang vel thilom theite han rel nia soi ani bok o tun ni somli chung indona khan Iran lam hruai tulok te Israel malak na a da that ngau an ni kha February ni somni pare te indo trana ni akhanin khamini lala khan IRGC an ho tu pa te tin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei te an sipai ho tulok tele Islamic Sarkara an hruai tulok mi somli borvel zet kha ti hlum man ni Israel beina wang khan an thi ani kha khami nuwa po khan Iran hruai tulok tren khatte an boral zau zawa an thi zau mai Israel chet na zel ni soyania chu tiang vel chu ani chu ti lai chuan hei Iran po hian in US ho tu tren khatte Israel lamte po ni tine hu te po om na kan hrato ni kan zui zela kan du huna kan da tha thei chu wangin tine hu hi Iran tan chuan Iran ral thuam chan let thei le bei thei laka ahim lo ani ti te Iran lam khan an puan kha tin thiang tho thang te pon an ti thang bokania hei tuna hian IRGC inan malak na ninge yangai thren khat tunan puana hianin Donald Trump fa pa Ivanka Trump te po IRGC na tha antum zinga tel ne soi an nivele zel boka chutianga rin hlel thei tur thil po tuna hian thleng nia soi ani Iraqi National Iraq mi le sa Mohammed Bagher Saad Dawood al-Sadi kumsam thum pan hi mi chumman ni in hei hi Ivanka Trump tha tumna ruwa man na le chutianga malak na mo phurtu niangai ania Florida a chen na ina lu chilemo chutianga bei tumna omnia soi ani Ivanka Trump bei antumna chansok take hi chu kumsang le som nia US drone bei pui thlak na awanga Baghdad International Airport a IRGC ho tu pa ber khasam selemani tha na chumi thatura Donald Trump na thu a pe ka wanga Trump fanu tuna tha tu man ni thu te po puan chu ani nge ani amaro chu he tunan malak tumna hi a fail ta ania IRGC lam khan thu chu rang te po a hun lai khan an siama an mi te chu in hril dara Trump fanu Ivanka thattur le a chen na in hal sak turin an inti chutiang chuanin IRGC mi le sa chunga po pressure lin taka om thin nia soi ani boka malak na te pon kalpuya maro chu security khawwange ni tunhleng hi chuanin an lati hlotling theilo chu ani bermai oni chin khan kan han soya nithum kalta vel khan Iran Supreme Leader chuan an enrich uranium ten Iran an chuasan don lo ni khan a soya hei tuna hian thuthar aron nei le a aron puang chuak le ta mekani US Iran inkara inbiak fel tumna Pakistan malak nei na mekania chutiang ani lai mek chuanin inrem theilo mayang ti chu mitam jok ngai dan ani a chan chu mania Iran Supreme Leader tongkam khanin inrem na lam hoilo wangani tuna henaron soile ne soi ania heni jan lam athil thleng kha ania Trump chuan Iran piakrem tumin ma ala a ral thuam lekhi Trump po hena reve veo to ni na langani beidon na turtam tak Iran che dan len nungchanga tang hian US tan chuan om nge maya ral thuam manga han chut buai to mai om tipol te pon om mani maro chu Trump hian thil tam tak athlir tel ven in langa November thlami Trump election US om tura po an party Republican che chet theina hun aron her chuak lawang ti po soi theilowani he Middle East buaina hian kan kai zau tak le khovel buaina tlin to boxi wangin Trump po hian kiltin athlir kwal ve te po angai ngei reng ani chu wangin ral thuam manga han chu boi mai lova in biak rem ram hi alatum vengat ngatania chu Iran hianin
a mutlang ni te pon an langa an tong huai pha ni hian a hriat ve bawk ani Hormuz Strait lamla guidelines thar longkal tlangte atanga chialak dan thar ti te Hormuz noya internet cable lian atanga chialak ti te chutiang chuan an han kalpui thar ta so mai bawk nen biak rem lam hi an chet vel dana hi chuan alang hri lo tlat mai ania maro chi US an la beidong lo he thu kan buat sei lai thleng hian beipui thla na lian zo kalpui turin US in buat sei ti han puang mai la in biak rem ram hi an la tum ngat chu ani veber mai bok tin hei US hina an soi le Iran ina an ti hi a in kol kal viau maya khatuna kan soi zo ta kang chia khan Hormuz Strait pal tlang long atangin chia Iran chuan lakdan turte an ron puang chiang chhota chuti la chuan hei Donald Trump chuan ni zan lam khanin United States chuan Hormuz Strait pal tlang atangin long engma atangin chialak ani turani lo ti hi kan din na nia chialak ani turani lo ani ti in Trump chuan a soinon le bok Donald Trump hian tuna hian Iran chu final stage a mek ani in rem na asiam watangai hei aman mo thlak ani very quickly ti in Trump chuan in a soya chutiang ani lo chuan ral thuam den na laka Iran hi himdon ho lova an power mun ma an infrastructure poimo te US be na laka hian hima barnom to don lovani ate Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghia chuan Iran Ismail Baghia chuan Trump thu soin ron chang let ve mi mai boka America hian pom thei lo rotna an siam chuak ani pom thei lo rotna an ron chop chuak ani ate Iran atanga rotna thar Iran in an demand zinga hianin US ina Iran an hrek na zong le an thil nei an assets an fraud sak zong che thei lo an siam sak zong te man thein an siam turania an hrek na zong an hlip turani tin Iran ports Iran longchol mun US naval force te na tuna an block mek chu an ti top turani an hong turani ti te Iran lam rotna thar ani boka amai ro chu Iran hian enriched uranium ti bawe mo ti chet chungchanga kha chuanin an din na alangai ni in langa ti chet an tumlo ni in alanga ni tuna hian an foreign ministry thu puang tu hianin enriched uranium chungchang hi soilova maro chu a ya ho tu jok supreme leader khan US a thon ani don lo Iran a chua san don lo enriched uranium hian Iran a chua san don lo ati kha achiang tok viawani hetila hian Pakistan army chief Asim Munir chuanin Tehran hi an tloa heta hian in biak na chungchang an soi Pakistan Interior Minister Mohsin Naqvi po avoi ni nan Tehran hian a jindon boka chutiang chuan US Iran in kara biak rem na thokhian Islamabad Pakistan hian phar boi ve hle mani khan kan puang towa US khan thlona somli panni zet ni somli chungin dawa khan an chan kan ti kha turu takani a hun lai khan puan chu ani lova amai ro chu US nge media te zalen naram hania aron puang chuak mi maya tin house te po hriat tir ani nge ani chutiang chu nia MQ9 Reaper phei chu an chan na savia wani kha MQ9 Reaper an chan zong hi dollar tu leding on khat man zet atling MQ9 Reaper drone kha US hian tam tham tak an chan ni Iran chuan a soya heng a hlut zong hi dollar tu leding on khat man zet atling MQ9 Reaper drone an nei indo ma a an nei nena khai khin chuan za asom ni zet tunin dawa khan Reaper drone US hian a chan ni in soi ania tin thlona tui phur ang chi te fuel tanker paruklai mai kha US khan a chan boka tin AWACS aircraft te po a chana F-15 le F-35 te po a chan ani kha khangani wang khan Iran hian phur thar viau ni hian langa tunin dawa khan an che tha ni nanin nga ya kha khan phur tharna a thlena manin rin tok na asiam mek nia manin rin tok na tam tak hei hian a tu bok ni in alanga bepui thlana thar kan kalpui le ni chuan US Iran hi kan surprise don ani mak anti khopin kan beidon chuwangin kha indo ni somni chunga kha kan mangtang ka ya ton hriat ro pui tak kan nei kan tranlak ngai na lai apop te kan thom phui to aral thuam thajok tenen Iran chuanin US Israel kan melma minron beitu te hi kan ma chondon ni ti khan an puang dum mai bokani o puan turi kan nga viau mai maro chu khati china khan kan handu tok don mayanga Iran laka US ache nai ache trap ni hian lang chho achan chu an supreme leader ber hianin enriched uranium hi ti bawimo ti rirale mo Iran atanga thon chuani lo tur thu te an puanga chutianga an kaltlang pui don ni chuan Iran le US on in remna an nei theidon lo ti na chu ani mai ani maro chu Pakistan
hruai tu te Tehran a hian biagram na thokin han thlok luta man le lam meka final stage a Iran hi om meka ni tin Trump chuan a soi bawk ani tuna tangari lo te a Iran chet dan le US rotna Iran ina a chan let na official taka puan ani anga chuti huna chuan Trump hi ningang takin nge Iran hi a chan le don ral thuam hmangin nge ti chu kan ngai chang ta chu ania trong kamina dei to lo chuanin ral thuam lo chu chana dang Trump hian pe katum lo ni in a hriat bawk ani Russia lampo hi puan tur thanem takan na yama ro chu a seilu tuk hi chuan lo ni nom pal ve thaya khati china khan kanan tianga a ran pa in Russia lam chu kanan thlurbing lo lo mai tura te po ngai taila thome khati china khan tu tok photang